ye kyerɛkyerɛfo no kura kwa obia esuru ehu ye de video ne beto so enu nie misro bra Facebook ne behwe Barekese Senior High School headmaster samowo ho yesre mo by enne ne ochina ye pese ehu dia akoso se saa seniors ne apanish mu enye saa ye be taking no at a different level because they say no Nentimo Barekese no Prempeh College for eje award no unhu ya na Prempeh College for eje award no unhu ye enti de ukọ school de wusia ne se ma obi ba onu nso besua school no en o kire ne kwan obefa so ebu atopa ye be se Barekese Senior High School headmaster ni panyifo ewo ho. You need to punish this senior, so-called senior. And yet, sir, young Cassia Bebaho. And we may share ama penyibi na men can want some CCA. Sir, indiscipline now, but senior high school are quite the same. Kodani and Koma sem. Ye best say I will follow. Aye, Moka huna man kodana say. And they entia koda into a cranny benino omushe trimude. Omuhwe sa discipline no e wasa eba ye time ye be discipline wo obi a ofa ye nsem e wo Prempeh College no untimi ni nsem hunu wo bra me house prefect untimi. I remember me a men crofo a seniors a omu support omu kra na metwi wo maso because me ntwe ma wo ma bisi obi emre bi na ma ko ba bi aba me ba ya mi mate ye senior for o mama enkwada no ma yi o mo bo e no mo de ato o mama nkra ne de o mo bo na ato awomu adafom ai o mo se bu o mo ye suspend o mo mi am nkrofo e to bia no nim wo Prempeh College mate o nim se Nana Jant on chima. Enye bad. Sanyo mana koso ase aka ye hu se mpanyifo no ye bibia fa ho. Enkra ne wose ye buo mu a, ye mbuo mu odokwan so. Ye time ye de aba betwa woto amon se ye twa woto amon se wa ye discipline. Enti ye wose ye de aba enye abufo kwan so. E wose ye de bono ba bia ebe kanu kakra. Enye te se wokọ papa no honam eto na bi kura ma ne ndo ye time obedo ye be ma o sika ma obedo amu hu se wo do 1 week a wona be pra baby amu hu se discipline na dey awofo no montia mo ma no na nkra ne mu ade ene no mu ya no de aba university as say university ye ntia nkode ene no mu ye de o mu pe okay addition from some penka ho he said the asa man say enkura no so say mpadua hey na ye time ye jump papa paibo me papa aka tell me boss 7 na wonhwe TV o eno kura kan na man pe TV ni sa anyoma because so be sua de me be pem ne me say me ti wakwa na me nsua bibi kura na me ho yira me enkura ma be mpa adusua na be ne no matumi akomanim ye besre GES director wa Ashanti region we senior enche member office near this ankomo no take action say na no de na ba ye na ye se ntia nkora ene ye ntia nkoda no enkora no so munya mofo mu ma wofo num na no me ni headmaster bi na edin komo o se akra na din semhunu no ye se ye ne nko counseling akra na din semhunu na wako bu obi left and right na e wo senke ye pam no na ye se ne yesi ye ne omu nkodi nkomo a enye skumu ho ye time Prempeh uyi ashai ne echewa asemasi eziat ewo ho ye be ye roll call ye ma we ezia kra ye time e wo se wo ba seniors no will discipline you ye kwa na seniors will discipline wo be twi chance wo be ye nyoma be do wo be ye sa nyoma no enti wo be pie no ye discipline. Sa pepe ne edetete yen ena nkra yi ba yen koma sem ye be sremo discipline e wo se ba school mu ho
na GS for munya hunehuna no so muhunehuna headmasters no they say headmasters need to be nka because GS ebe hunehuna and now tia akra na GS atro letter bro and so efiri hin na eba GS for and no efiri hin na your time na ya nya ye ntwa ye to and discipline ya anka ebedu ba bia yadri train up the child the way he should go na wo antimpa bo nani so me ma me ani so na ko disimu tia be tia wo no those are the discipline ye tia wo do kwan so and that is what we need to do aden GS for munya sa anyoma na se munhura headmasters no enche ochena kra ye besa abam so GS mo ka mo nam di rules bi ba ya amwaye and am kra ni se mu di nsemhuna teacher ni no mo de ade akọwo no me so baraka senior high school headmaster wutie me so ntie obi nka kira ne se enne ne ochena ye pese ehu de ma ya akra no de no GS mo ka hu na indiscipline e kosoro Ghana ni yenya nduru abrochire de no ye tia ye twa ye chi ti e wo se ye tia o ma ye ntia o mo bra ye mfa we no enwi nana